අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ 9 වසර පෙළ පොතේ තියෙන දෙවෙනි පාඩමයි. පාඩමේ මාතෘකාව තමයි අන්දරේයුම් තෙන්නං කන්රුම්. අන්දරේත් පොල් පැලත්. සේට්පාඩු ඔන්රු. ක්‍රියාකාරකම් 1. ඔයාලට පල්ලින් තද කළු අකුරින් මෙහෙම දීලා තියෙනවා. පඩත්තේ පාඩ්පෝම්. පින්තූරය බලමු. කලන්දුරේ යඩුවෝම් සාකච්ඡා කරමු. කදෙයේ ඌසිප්පෝම් කතාව අනුමාන කරමු. වහුපරෙයිල් මුන්වෙයිප්පෝම් පන්ති කාමරයේ ඉදිරිපත් කරමු. ඔයාලට දැන් පල්ලින් පින්තූර 3ක් පේනවා ඇති. පළවෙනි පින්තූරය තමා අන්දරේ රජතුමා කතා කර කර ඉන්නවා. ඒ වගේම දෙවෙනි පින්තූරේ අන්දරේ හොඳට නිදි ඒක රජතුමා ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පින්තූරේ තමයි අන්දරේ ගිලිසිඩුවක් අරගෙන කැලේකින් දුවන එකක් තමයි පේන්නේ. ඊළඟ පිටුවේ තියෙනවා සේට්පාඩු இரண்டு ක්‍රියාකාරකම් 2 படத்துக்கு பொருத்தமான வாக்கியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி எழுதுவோம். பொருத்தமான கூட்டினுள்ள ඉලක්කத்தை ඉඩුවෝම්. පින්තූරවලට ගැලපෙන වාක්‍ය තෝරා පිළියෙල කර ලියමු. ගැලපෙන කොටුව තුල අංකය යොදමු. මම ඔයාලට වාක්‍ය ටික කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි වාක්‍යය අපිට මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. අරසන් කෝපத்துடன் பார்க்கிறார். රජතුමා කෝපයෙන් බලයි. පළවෙනි පින්තූරය තමයි ඒක. ඊට දෙවෙනි වාක්‍යය ஒருவர் நன்றாக தூங்குகிறார். යමෙක් හොඳින් නිදයි. එතකොට අන්දෙන් නිදන් ඉන්න පින්තූරයක් තියෙනවා දෙවෙනි රූපේ. තුන්වෙනි එක අපිට ගන්න පුළුවන් ஒருவர் தீபத்துடன் ஓடுகின்றார். යමෙක් ගිනිසිලුවක් අතින් අරන් දුවයි. එතකොට තුන්වෙනි එකේ තමයි අන්දරේ ගිනිසිලුවක් අතින් අරන් දුවන එකක් පේන්නේ. සේට්පාඩු 3 ක්‍රියාකාරකම 3 පඩංගලේ අවදානිප්පෝම් පින්තූරයට අවධානය යොමු කරමු. பத்திகளை வாசிப்போம் பரிச்சேத කියමු. படத்திற்கு பொருத்தமான பந்தியை தெரிவு செய்து அதன் ඉලක්කத்தை கூட்டினில் ඉඩුවෝම්. ඒ කියන්නේ පින්තූරයට ගැලපෙන පරිච්ඡේදය තෝරා එහි ඉලක්කම කොටුව තුල යොදමු කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් පින්තූර ටිකකුත් පේනවා ඇති. ඒ වගේම ඊළඟ පිටුවේ ඡේද වශයෙන් දීලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොනවාද කියලා. මේ පළවෙනි ඡේද බලමු. முன்னொரு காலத்தில் அலசருக்கு சொந்தமான பல தென்னை තොප්පුකල් ඉරුත්තන. පෙර කාලයේ රජතුමාට සරු බොහෝ පොල්වතු තිබුණා. අංගු ඉරුන්ද තෙන්නේ මරක්කලුක්කු වයදාහි විට්ටදු. එහි තිබුණු පොල් පැලවලට වයස්ගත විය. புதிய தென்னங்கன்றுகள் நட வேண்டும் என அரசன் ஆணையிட்டார். අලුත් පොල් පැල සිටවන්නේයි රජතුමා අණ කළේය. தென்னங்கன்றுகள் நடப்பட்டன. පොල් පැල සිටවනු ලැබීය. நட்ட தென்னங்கன்றுகளுக்கு நீர் ஊற்றவும் அவற்றை பாதுகாக்கவும் ஒரு කාවලාලි ඉරුත්තාල්. ඒ කියන්නේ සිටු පොල් පැලවලට වතුර දැමීමටත් රැක බලා ගැනීමටත් මුරකරුවෙක් සිටියේය. அவர் அதை නංගු පරාමරිත්තු වන්දාල්. ඔහු ඒවා හොඳින් රැක බලාගෙන ආවේය. ஒரு நாள் කාවලාලිக்கு අවසරமாக විදුමුරේ தேவைப்பட்டது. දවසක් මුරකරුට හදිසියේම නිවාඩුවක් අවශ්‍ය විය. அவர் அரசரிடம் අනුමැති பெற்று சில நாட்கள் විදුමුරේ எடுத்தார். ඔහු රජතුමාගෙන් අවසර ලබාගෙන ටික දිනකට නිවාඩුවක් ලබා ගත්තේය. அரசன் உடனே அந்தரையே அரண்மனைக்கு வரும்படி தகவல் අනුපිනාල්. රජතුමා වහාම අන්දරේට රජමාලිගයට එන ලෙස තොරතුරු යැව්වේය. අන්දරෙයි එමදු தென்னன் தோட்ட காவலாளியின் தாயார் ඉරත්තු විට්ටාල්. අන්දරේ අපේ පොල්වත්තේ මුරකරුගේ මව මිය ගියා. அதனால் அவர் அவசரமாக ஊருக்குச் சென்று விட்டார். එම නිසා ඔහු හදිසියේම ගමට ගියා. එමදු தென்னன் தோப்பில் புதிய தென்னங்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. අපේ පොල්වත්තේ අලුත් පොල්පැල සිටවනු ලැබුවා. அவற்றை காவலாளி வரும் வரை பார்த்து கொள்ள வேண்டும்.
ඒවා මුරකරු පැමිණෙන තෙක් බලා ගන්න ඕනේ. தினமும் தண்ணீர் ஊற்றி නංගු පරාමරිக்க வேண்டும். දවස ගානේ වතුර දාලා රැක බලා ගන්න ඕනේ. இந்த அரசு சேவையை நீ செய்ய வேண்டும். මේ රාජකාරිය උඹ කරන්න ඕන. එන අරසන් අන්දරේයිඩන් கூறினார். යනුවෙන් රජතුමා අන්දරේ සමග පැවසුවේය. அந்திரேக்கு இந்த வேலையில் பெரிதாக விருப்பம் இல்லை. අන්දරේට මේ වැඩේට කිසිදු කැමැත්තක් තිබ්බේ නැහැ. ආනාල් අරසனின் ආணையை மீற முடியாது. ඒත් රජතුමාගේ අණ කඩ කළ නොහැකිය. இதனால் අන්දරේ தென்னை தோட்டத்திற்கு விருப்பம் இல்லாமல் අරේ මනතුடன் சென்றார். මේ නිසා අන්දරේ පොල්වත්තට අකමැත්තෙන් බිඳුණු මනසකින් යුතුව ගියා. පහත් පොළොදු ஒரு வாரහත් කලින්දු විඩුම්. දිවා කාලයේ කෙසේ හෝ ගත කළ හැකිය. இரவு என்ன செய்வது? රැට මොනවා කරන්නද? இந்த பெரிய தென்னந்தோப்பில் எவ்வாறு இரவை கழிப்பது என்று யோசித்தார். මේ ලොකු පොල්වත්තේ කෙලෙස රාත්‍රිය ගත කරන්නේදැයි සිතුවේය. அப்பொழுது அந்தரேக்கு நல்லதோர் උපායම් තෝන්රියදු. එවිට අන්දරේට උපායක් හිතුණා. அதன்படி இரவு மெதுவாக வீட்டுக்குச் சென்று விடுவார். ඉන්පසු රාත්‍රියට සෙමෙන්ම ගෙදර ගියේය. விடுமுறையில் சென்ற காவலாளி திருப்புவதற் தாமதமானது. නිවාඩුවට ගිය මුරකසු ආපහු එම ප්‍රමාද විය. අන්දරේයින් வேலை நீடித்தது. අන්දරේගේ කාර්ය දීර්ඝ විය. சில நாட்களின் பின் அரசன் தோட்டக்கத்திற்குச் சென்றார். පොඩි කාලයකට පස්සේ රජතුමා වත්තකට ගියා. අන්දරේ தென்னை மரத்தின் අඩිயில் நல்ல නිත්තිරේ. අන්දරේ පොල් ගහක් යට හොඳටම නිදන් ඉන්නවා. புதிதாக நடப்பட்ட தென்னங்கன்றுகள் சில இறந்து கிடந்தன. අලුතින් හිටපු පොල් පැල සමහරක් මැරී ගොස් තිබුණි. සිල කන්රුහල් වාඩි ඉරුත්තන. සමහර පැල මැලවී තිබුණි. அந்தரே புதிதாக நட்ட தென்னங்கன்றுகள் எல்லாம் வாடியில் ඉරතුම් උල්ලන. අන්දරේ අලුතින් හිටපු පොල් පැල සේරම මැලවිලා මැරිලා තිබුණා. එන්න නඩන්දදු මොකද උනේ? එන්න මන්නන්. ඇයි රජතුමා? கோபமாக கேட்டார். கோபයෙන් ඇහුවා. மன்னரே, ரஜதுமணி, நான் காலையில் தென்னங்கன்றுகளுக்கு நீர் இறைத்து நன்றாக பராமரித்தேன். මම උදේට පොල් පැලවලට වතුර දාලා හොඳට බලා ගත්තා. இரவு வேளை நாள் இங்கே எவ்வாறு தனியே இருப்பது? ராத்திரி காலை මම මෙහෙට වෙලා කොහොම තනියම සිටින්නද? தென்னை கன்றுளை பிடுக்கி காவலாளியின் அறைக்குள் வைத்து கதவை மூடிவிட்டு சென்றேன். ඒ හින්දා පොල් පැල ගලවා මුලකරුගේ කාමරේ හොඳට දොරල වහලා ගියා. பின்னால் காலையில் வந்து மீண்டும் நட்டு நீர் ஊற்றினேன். පසුව උදෑසන විත් නැවතත් සිටවා වතුර දැම්මා. அவே ஏன் இரத்தென என எனக்குத் தெரியாது என்று அமைதியாக பதில் கூறினாள். පසුව උදෑසන විත් නැවතත් සිටවා වතුර දැම්මා. ඒවා මැරුණේ ඇයිදැයි මම දන්නේ නැහැ. எந்த வேலையும் கொடுக்கும் பொது அதற்குப் பொருத்தமானவரிமே கொடுக்க வேண்டும் என அரசன் தனக்குத் தானே கூறிக்கொண்டார். කුමන වැඩක් හෝ පවරන විට එයට ගැළපෙන පුද්ගලයෙකු පවරන්න ඕනි කියා රජතුමා තමන්ටම කියා ගත්තා. පළවෙනි ඡේදෙට තුන්වෙනි රූපේ ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ඡේදෙට දෙවෙනි රූපෙම ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ඡේදෙට පළවෙනි රූපේ ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එකට හතරවෙනි රූපෙම ගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි ඡේදෙට පස්වෙනි එකම ගන්න පුළුවන්. අරිමුහම් ඒ කියන්නේ වචන හඳුන්වා දීම. தென்னங்கன்று பொல் பெலே காவலாளி முரකරුවා ஆணையிட்டார் அணுக்கலைய அவசரமாக හදිසියෙන්ම විදුමුරේ නිවාඩුව අනුමැතිය
උපායම් උපාය තාම තාමානුදු ප්‍රමාද විය. නිත්තිරේ නින්ද මන්නර රජතුමා පිඩුංගි උගුලා. தெட்பாடு 4 ක්‍රියාකාරකම් 4 ආසිරියரின் උදවිயுடன் கதையை செய்மடுப்போம் சரிපිලේ ඉඩුவோம். ගුරුවරයාගේ උදව් ඇතිව කතාවට සවන් දෙමු. හරි වැරදි යොදමු. පළවෙනි එක තියෙනවා தென்னං කන්றுகளுக்கு வயதாகி விட்டன. பொல் பலவல்ට වයස්ගත විය. 2 புதிய மாங்கன்றுகளே නඩ அரசன் ஆணையிட்டார். අලුත් අඹ පැල හිටවන රජතුමා කළා. 3 කාවලාලි අවසරமாக විடுமுறை எடுத்தார். මුරකරුවා හදිසියෙම නිවාඩු ලබා ගත්තා. 4 අන්දරේකු இந்த வேளையில் பெரிதாக விருப்பமில்லை. අන්දරේට මේ වැඩට ලොකු අකමැත්තක් තිබුණා. 5 அரச ஆணையை மீற முடியும். රජුගේ ආණ්ඩුව නොසලකා හැරිය හැකිය. 6 புதிதாக நட்ட தென்னங்கன்றுகள் எல்லாம் ඉරන්දු විටන. අලුතෙන් හිටපු පොල් පැල ඔක්කොම මැල්ලා තිබුණා. ඔයාලට දැන් මං ඡේද කියලා දුන්න නිසා මේකට හරි වැරදි යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙට්පාඩු අයින්දු තියෙනවා ක්‍රියාකාරකම් 5. குழுவாக இணைவோம் கதையை வகுப்பறையில் පාත්තිරමිට්ටු නඩිතු කාටුවෝම්. කණ්ඩායමක් ලෙස එකතු වෙමු. කතාව පන්ති කාමරේ චරිතවලට බෙදී රඟපා පෙන්වමු කියලා තමයි තියෙන්නේ. பாடு 6 ක්‍රියාකාරකම් 6 பொருத்தமான முடிக்கும் சொல்லைத் தெரிவு செய்து இணைப்போம். ගැළපෙන ආඛ්‍යාත පදය තෝරා කරමු. මං ඔයාලට උත්තර ටික එක කියන් යන්නම්. அரசன் ஆணையிட்டார். காவலாளி சென்றான். வேலை நீடித்தது. தென்னங்கன்றுகள் இறத்தன. உபாயம் தோன்றியது. செயற்பாடு 7 ක්‍රියාකාරකම 7 කதையுள்ள මිනිත් சொற்களை අවධානිත්තු எழுதுவோம். කතාවේ තියෙන ක්‍රියාපද අවධානයට යොමු කළ ලියමු. ඔයාලා දැන් කතාව කියවලා මම කියලා දුන්න විදිහට මේ අභ්‍යාස කරන්න පුළුවන්. செயற்பாடு 8 ක්‍රියාකාරකම 8 උදාහරණத்தை අවධානිப்போம். ඉඩේවල නිරப்புவோம். උදාහරණ වලට අවධානය යොමු කරමු. හිස්තැන් පුරමු. நான் නම් நடந்தேன் කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. நாங்கள் நான் நடந்தோம். நீ நடந்தாய். நீங்கள் நடத்தீர்கள். அவன் நடத்தான். அவள் நடத்தாள். அவள் நடத்தார். அவர்கள் நடத்தார்கள். அது நடத்தது. அவை நடத்தன. අදුනන් දූ අවේ නන්න. නඩ කියන්නේ ඇවිදිනවා කියන එක. මේක අතීතයට තමයි හරවලා තියෙන. උඩ මර කියන එක ඔයාලා දාලා ලියන්න ඕනේ. நான் மறந்தேன். நாங்கள் மறந்தோம். நீ மறந்தாய். நீங்கள் மறந்தீர்கள். அவன் மறந்தான். அவள் மறந்தாள். அவர் மறந்தார். அவர்கள் மறந்தார்கள். அது மறந்தது. අවේ මරන්දන කියලා දාලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. පාඩු 9 ඒකත් ඒ විදිහටමයි කරන්න තියෙන්නේ. පාඩු 10ත් ඒ විදිහටමයි කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. කූරි කියන එක දාලා ලියන්න තියෙන්නේ. கூறினேன், கூறினோம், கூறினாய், கூறினீர்கள், கூறினார், கூறினான், கூறினாள், கூறினாள்கள், கூறியது, கூறியன. පාඩු 11 ක්‍රියාකාරකම 11 சோடிகளாக இணைவோம். உதாரணத்தை அவதானிப்போம். அட்டவணையை பயன்படுத்தி ஒருவர் வினா எழுப்ப மற்றவர் பதில் கூறி பேசி පළහුවෝම්. යුගල වශයෙන් එකතු වෙමු. උදාහරණ වලට අවධානය යොමු කරමු. වගුව භාවිත කර එක් ප්‍රශ්න ඇසූ විට අනෙකා පිළිතුරු පවසා කතා කළ පුහුණු වෙමු කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දෙන එන්න කියලා. එන්න කියන්නේ මොනවාද? එංගේ කොහෙද? එව්වලු කොපමණද? එප්පඩි කොහොමද? யாரோடு කා සමගද? උදාහරණ දීලා තිනවා நீங்கள் நேற்று என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? ඔබ ඊයේ කෑවේ මොනවාද? එතකොට B පිළිතුරු දීලා තියෙනවා நான் நேற்று சோறு சாப்பிட்டேன். මම ඊයේ බත් කෑවේය. ඊළඟට දීලා තිනවා සිවා එන්න වාසිතාන්. මොකද්ද කියෙව්වේ? සිවා මොකක්ද කියෙව්වේ? සිවා පුත්තහම් වාසිතාන්. සිවා පොත කියෙව්වා කියලා තමයි තියෙන්නේ. වගේම ඔයාලට කුඩි පෝ එළුදු පාර් එඩු වාසි කියන වචන දාලා වාක්‍ය හදලා ලියන්න පුළුවන්. විදිහට තමයි ඔයාලගේ 9 වසර පෙළපොතේ තියෙන දෙවෙනි පාඩම සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මේක
අන්දරේ පිළිබඳ රසවත් ලස්සන කතාවක්.